Postoji mnogo zabluda koje su vezane za zdrav način života i zdravu ishranu. Dostupnost i obilje informacija na internetu dovode do toga da se brzo i bez mnogo razmišljanja priklonimo nekoj dijeti ili režimu ishrane koji, ako nije dobar, može da dovede do većih posljedica ili zdravstvenih problema koje baš i nismo planirali. Nešto što je dijetalno ne znači nužno i da je zdravo. Kad je u pitanju, ajde kažemo, gubljenje težine, jedan od mitova jeste da super, evo sad ću ja da smanjim Coca-Colu i gazirana pića, ja ću sad pijem zdrave sokove, da li je to organski sok, ceđen, kakav god da je. Vrlo lako pogledom na ambalažu možemo vidjeti da po kalorijskoj vrednosti, s obzirom na to da su ugljeni hidrati u oba slučaja nosioci te kalorijske vrednosti, vrlo je lako uočiti da jedna čaša Coca-Cola ili bilo kog gaziranog pića u principu ima nekih 42 kilokalorije na 100 ml, dok za sokove imamo još i više. Koliko god je to zdrav sok, da ima, jeste, vitamina, minerala, šta god unutra, super je to, ali što se tiče efekata na telo vezano za topljenje masti, razlika neće biti velika. Proces prelaska sa jednog režima ishrane na drugi nije lak i zato mu se treba posebno posvetiti. Pitali smo našeg sagovornika Nebojšu da nam objasni kako najlakše smršati i promeniti loše navike u korist mršavljenja i zdravijeg tela. Najlakše je reći, pa prosto je to smršati, jedi manje, vežbaj više i to ovako ide. Da, ali ne baš. Pod jedan, što se samog efekta hrane tiče, brojanje kalorija i jednostavno odbiranje hrane na osnovu kalorijske vrednosti je davno prevaziđeno. Ja mogu vas da hranim pod znacima navoda sa 1000 kalorija masti, 1000 kalorija proteina ili 1000 kalorija šećera. Metabolički odgovor šta se dešava u telu je potpuno različit. Samim tim, to je jednostavno jedan primjer da skrenemo pažnju koliko je to zastarala priča, ali pod jedan nije gladovanje rješenje, iako ima gomilu nekih svojih zdravstvenih benefita, ali ljudima koji su jednostavno, koji imaju problem sa gojaznošću, prvi problem je problem zavisnosti od hrane. I šećeri i sve ono što se pretvara u šećer u našem organizmu, jednostavno je to, zavisnost. Znači vezuje se za opojni receptor u mozgu isto kao nikotin. Samim tim je proces odvikavanja od takve hrane jako, jako težak. I boljim izborima ishrane, odnosno hrane u našoj ishrani, jednostavno lagano odvikavamo mozak i ceo sistem od te navike. Kardio vežba je svaka vežba koja podrazumeva povećanje brzine rada srca. Naša tela su napravljena da se kreću. Svi znamo da je za održavanje naših mišića neophodno pomerati ih. Ova vežba ih čini jačim i snažnijim, a jači mišići doprinose efikasnijem i zdravijem telu. Da mi vežbamo srce samo na način da mi možemo da hodamo, da trčkaramo, da skakućemo, to je pod jedan malo fiziološka zamena teza. A pod dva, rekao sam jednostavno da ljudi koji žele da se, ajde kažem, odrade svoju transformaciju, da se istope, da izgube kile, za njih je kardio definitivno gubljenje vremena. Jer kardio, što bolje radimo, što više radimo, postajemo efikasniji u tome. Odnosno, ako ja danas krenem prvi trening i istrčim, na primjer, 5 km, ja ću potrošiti određeni broj kalorija. Sljedeći put, pa onaj tamo put, pa za 2 nedelje, pa za 3 nedelje. Što više ja to radim, ja ću manje kalorija trošiti. Znači, odgovor našeg tela se smanjuje. Naše telo je dizajnirano i da skače, i da čučne, i da baca, i da vuče. Znači, sve mišićne grupe koje posjedujemo su tu da ih iskoristimo, a ne samo kardio. Svedoci smo toga da je za zdravo telo jako važno biti u kondiciji i kontinuirano vežbati. Kako doći do toga koja vrsta vežbanja je najprikladnija za naše telo i navike? Složit ćete se da nije svaka vrsta vežbanja dobra za svakoga. Što se vežbanja tiče, ista priča. Znači imamo toliko zabluda da ljudi jednostavno trče po parkovima satima ili idu na aerobike i po mom mišljenju i po mišljenju nekih ljudi koji se time bave jednostavno troše vreme jer opet metabolički
Isto kao kod hrane, kao što sva hrana nije stvorena jednaka kada izaziva isti metabolički odgovor, tako i svo vežbanje nije stvoreno jednako i zato imamo, kad pogledamo sportiste koji se bave određenim sportovima, kakav tip fizički, kad vidimo to telo, na šta to liči, da jednostavno drugačiji odgovori se proizvode prilikom različitog vežbanja.